Aglibo Pai, Shagnayagi Maya, Haksani Bagi, Kami Amsayo, Habang Primary Health Center Tangai Reka, Kami Lukurong Hamkani Bagi, Hanpano, Jorawo, Kami Tong Kosong Lukurom, Kaham Shagnay Maya, Primary Health Center ni Pising Toy. Abu Hanu Nukzaka, Tolai Hankor Gondo Shara Rashiyabari Primary Health Center, Mushapati Mupati Boy. Shawimanka, O Primary Health Center Tangnai Shaltam Romi, Dr. Paya, Dr. Kwrwi, Hanibai, Amjani Tong Kosong Jwngjalo Lukuro, Kaham Shagnay Mung Akoro, Maya Angitongka, Sak Akoro Dera Pano, Sak Najani Seb Maya Angitongka. Tini November Nichuko Shalmari Kokti Shani Fungo, Amjanino Koroksha, Jabro Kumar Jomatia Mungui, Bohok Shazagi, Rashiyabari Primary Health Center of Paimani, Pia, Dr. Kwrwi Bagi, Sak Najagi Maya Nishaka. Asal Shimia, Tangnai Shaltam Romi Primary Health Center, Dr. Kwrwi, Nurse Robo Dr. Kwrwi Bagi, Biti Burai, Raya Angitongka, Hni, Shaka, Koktumi Bishing Tui, Jabro Kumar Jomatia. Takuni Munka? Jabro Kumar Jomatia. Bozagane? Sadan Parani. Boroni Pai? Sadan Parani. Sadan Parani Paigo. Gitan Bagi Paigaro? Bohok Sadagi Dr. Naijagwi. Nge Tagnai Naijagwi. Naijagwi MBS Kwrwi. Koidin ka MBBS Kwrwi? 3-4 दिन का है खाना जा तीन करी ता ना किमें नी बहुत ने बेमार मांगदे नाते आलका जुदा बेमार तंगनी ने बहुत ते सागर ते खाकला रो गयो और रशियाबरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर फाइमाने कोई कोन तक खनन फाइमाने बालखा ने आटा निसी आं पुसं फाजा ता ताक से जरा नासिं तमन करी छ ता बुसु जरा नि बॉक्स हावि दि तंको ना केसा चलिखा चले या सागै तंता इनके नों जे फाइमाने नार्स हक बाय बा जे कुनो बरंनि जे तंगमाने डिपार्टमेन्ट नि बरं जे तंगमाने हेल्थ सेंटर नि बरं बाय ककरंखा करंगानि जोंले बाकी बिथिरमने एमबेस करी करी इनके बरं साता के दोस्ताफोना सब माने जायखा चाक बुसु बाजिखना अब ने 11 बाजि थांखा Agartala Agulirogo, Burung Doctor Tongibo, Kaham Treatment Maya, Hunke, Korang Tishalaima, Kanawo Nugo, Pia, Rashiyabari Primary Health Center, Tanai Saltam Romi, Dr. Kwrwi, Dr. Paya, Obhai Jorawo, Amjani Kwrwija, Tong Kosong Lukurog, Shine Sagnay Mung Kwrwino, Trianang Shinai Hni, Shalai Tongka, Amjani Nungai Shinai Lukurog.